Qottuni barannaan teenyu wallaalani kunoo badhaafamne majlisu rayyaani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni qottuni barannaan teenyu wallaalani kunoo badhaafamne majlisu rayyaani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni bismillaahi jee banadhee kaa'ani bantuu dubbiitiyyaa isii godhannaani ani sumaan faarsaa keetti galannini har'aan nagahee rabbi arahmani kunoo anis dhufee toluma keetiini siitu na laaffisee maaliin beekaani da'iifa ta'uu koo na beeyta rahmaani na cinaa dhaabbadhu na gahee galmaani lubbuu tiyya irratti ati nan dhiisini shayxaanaa fi nafseen toona nongeessini tanaan siddaan maddaa rabbii kan koowani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni alhamdulillaahi keetti galannini kunoo na laaffiftee akkaan dhufuufani irraa haa jiraatu nagayaa rammanni ergamaa rahmataa muhammad amiini yaala ambiyaadhaa filate rabbiini borullee magantaa nuufi dhaabbatanii nullee harkachiisii magantaa isaanii nu godhi borullee mee ollaa isaanii nu oofi asittis mee faana isaanii akka milkooynuufi barganda lamaanii wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaanii ati isin taa'ini qottu qaraaseeni wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni osoon achiin kunne karaa ergaatiyya salaamun alaykum obboleeyyan kiyya akkam jirtan isin hundi ilmaanayya nagaya qabdanii an nagayaa fayya harkatti waa fuddeen dhufee baradiyya atis narraa fuudhii mee adiyyaatiyya yoonii fi harkitees dogoggora kiyya isin naaf sirreessaa obboleeyyan kiyya yooniif sitti toltee atiis ergaantiyya du'aayi naaf godhaa hundi ilmaanayya deemsa itti fufee ammarraa kanaani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni qottuni barannaan teenyu wallaalaani kunoo badhaafamne majlisu rayyaani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni arraasaa sa'uudhaaf hin deema barani hin ifatin kottu deemina waliini bakkayyurraa hundi namaatti deemani dhaliila qulqulluu namuu waraabani bardeebu wallaalaa achitti ba'ani ati isa jettee narraa hin yaadini gaaddisa beekumsaan jaarame innini galma beekumsaati majlisu rayyaani meeqaatama oomishtee as baasu jirani majlisu rayyaan koo guddaa kee galanni irraa hin dubbadhaa kee har'aanni matuma mataarraan dubbadhaa barani yerootu naan fuunee dhiifama hundini akkanaaf hubattan hundumti keeysani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaani ati isin taa'ini qottu qaraaseeni majlisu rayyaani dheertuudha seenaani wal isin barsiisaa irra waa xiqqooni taanis yeroo biraa walit dachaanaani ammaaf asumarraa imalla waliini bakkatti argamu majlisu rayyaani
raaree fadis balloo tan isaa teessoni gaafadhuuti khottu mee dhufuu feenaani barsiisaa isaatis siifin himaani gurraan na dhaga'i deemina waliini eegdinaa sheekh Adam barsiisaan isaanii rabbiitu badhaasee majlisu rayyaani hadiisaaf quraanaa saraabsutti jirani akkuma salaataa subii salaataniin kunoo barsiisuudhaaf gattaa rayyaani shamarran dargaggoon bira wal ga'anii wal duraa fi duubaan kunootti fufanii wayyaa miyaa ilmii isaan barsiisanii wallaalaan olseenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan olseenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee barattoonni majlisatti bobba'anii hirriiba ganamaa sanfirraa dhiiftanii ilmii barbaaduudhaaf manarraa baatanii akkas hin hambifne qabbanaa roobnini oguu aduudhaatis hin hambifne sini akkaan laffaa jirtanii sini beekumsa guyyaarraa narkachaa dhuftanii gooflaa maleekaarraa bobbaatanii sini nama hunda caaluu hankeen dagatini namaan narra caalaa jettee yaadini rabbiin ol si fuudhaa quraana kanaani jabaadhu hundinuu bakkuma jirtanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee yeroon hin daawwadhu majlisu rayyaanii waaniin ajaa'ibee obbeleeyyananii warra majlisatti barachuu jiranii gariin isaanii alaa manaas ni qabanii jaartii fi ilmaanii sakkuma keeysanii horiidhaaf yoo jiruus kunoo ni qabanii barachuun dhorkinee kunoo hojumsaanii yaa obboleeyyan koo wallaahi isinii mee galata rabbii galchuu hin dhiisinii nama gaariin fedhee jahannabiyyiini beekaa isa godhaa kunoo bardiiniini irraa haa jiraatu nagayaaf ramanni yaaniin nu dhaaman kunoo hadiisaanii anis tanumaafin jee bariisiniin jiruu bareedduudha jiraachuu jirtanii meef cinaa laalaa obbolaa keeysanii warra takka malee laman dhaqqabanii sheekha ganda isaanii sanirraan baranii tasirifachiiftu inuma akkaanii salaata rabbiitu quba waan qabanii nama rabbiin fedhe malee yaa ikhwaanii jabaadhaa ammallee hundi barattoonni wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee kottuni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamnee majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee yaa warra majlisu rayyaan hundeeysanii jannataa ta'uu galanni keeysanii akkamittiin ibsaa anu jiiteeysanii barachuudha qaban jaanii dhaloonni maaltuutu feesisaa booda yoo dhufanii ammuma qopheeysuu jaanii waliini bootaa balloo qaban majlisu rayyaanii arsaa meeqaatamii irra kafalanii arraba namaatiis irra fudhatanii garii yoo hijaa'ees gariin gammadanii owwaa fi qabbanaas keeysa dabarsanii ija isaaniitillee hirriiba dhorkanii rabbiinaa milkeeysuu hunduma isaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenee warra gannuu dhaaban majlisu rayyaanii isaan keeysaa tokkoon si kaasaa baranii namoota gadhaaban majlisu rayyaanii sheekayyuu yuusufii namoonni beeytanii nama biyyaa yaaduu jireenya isaanii
rabbiin nu badhaase wallaahi dhuganii meerraa jaaladhu hunda hojii isaanii ikhlaasaan bareechi ati hojii isaanii addaan hin hambisin hunduma isaanii saayibbansaa warra wajjiin lafaanii amiirra majlisaa sheekh Junayd Dibaanii halkanii fi guyyaa waliin dhaabbatanii kunoo akkasitti rayyaan gaddaabanii amma bakka jirraa namuutti yaa'anii dargaggoof shamarran achi baratanii qalbiin si gammaddii achuma daynaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii biyya firraa bahuun hamtuudha akkaanii biraa fi maatii fi hunda lakkisanii biyyee biyyee fi irratti taphatanii dirqii taatu malee sin baaftu laftunii duyda itti galtee osoon jaalatinii haraa biyya ormaa imalte miilanii mudannoo hundumaa obsaanii tartanii hedduutu karatti hafeeni beeytanii warri bakka ga'ee gaarii hojjetanii waan hin dubbachuudhaaf fedhen qabaanii ifama obboleeyyan kiyya hundumtinii obboleeyyan keenya biyyarraa bahanii kunoo biyya hambaa hojjechuu jiranii walitti ijaaramuu dhageenya gurraanii ijoollee fadisiiftuu dhadhaloonni majliisu rayyaaniif deeggarsa godhanii waanii biyya namaatitti jarraaqanii nutis keeysaan hafnuu jaanii waliini wal jaaran hundinuu garee hundeeysanii rabbina milkeeysuu wallaahi hunda isaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii galatoomaa jennaan hunduma isaanii warra hojii khayrii irra hirmaatanii keessattuu obboleeyyan biyyarraa bahanii waa hedduu hojjechaa jirtanii isinii akkuma majliisuu rayyaan gargaaranii majliisul aalamiis bira dhaabbatanii barsiisaa majlisaa yoonii fi beeytanii sheekh Muhammad Bakarii barsiisaa jiranii kunoo ijoolleen teenya tan biyyaa bahanii sheekha Iyyaaddawiin ni jirra jaanii qalbii sheekha keenya nuufi gammachiisanii rabbi gammachiisii mee hunda isaanii waan biyyaa bahanii faanuuf harkatanii du'aa'ee godhaa fi bakkuma jirtanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamnee majliisu rayyaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamnee majliisu rayyaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii tokko lama miti warri lafaanii shamarran dargaggoo majliisu rayyaanii hawaasni biyyaatti sedduu lafaanii humnaa fi qabeenyaan bira dhaabbatanii buufata beekumsaa sitti ijaaranii irraa jaallatu hunduma isaanii sheekh Iliyaasii fi sheekh Shamshuddin faanii sheekhaan Aysofaadhaa hedduu kanafanii yeroo tunaan fuunee malee silaanii irraa hin dubbaddaa hunduma isaanii meenarraa jarjartee wayilleen jiini waan isaan hin qabne irran keenyaanii lafee duydaataan majliisu rayyaanii akkanumaan kee hin faarsineanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii
ati sintaayini kottu karaasanii. Akkamittiin ibsaa nu jiiteessanii yaa warra majlisuu rayyaa nu tubdanii waa'ee keessan ibsuuf yeroon qabu'anii yaa obboleeyyan koo dhagayaa gurraanii hojiin jara kanaa na ajaa'ibnanii gurraan isin ga'ee fidee kunoowanii qaamaa fi qalbiidhaan meena waliin deemi irraa quban qaban kunoo jiruu isaanii jarri nama tuqee ani maqaa isaanii Sheekhayyuu Yuusufii dargaggoodha inni umrii dargaggummaa nuuf yaaduun fixanii meerraa jaaladhu ati hojii isaanii jiruu fi jireenyaas bareechuuf ramanii haadha manaa gaariin gammachiis waliin ilmaanii fi rizqii bal'oo sarkatanii waliinaa gammadan hunda jiruu isaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee seenaaf godaannisni hin badan jaanii hin badduuni beekaa namuu hojii isaanii waan ajaa'ibaatti isaan hojjetanii nama gammachiifti wallaahi hojiin isaanii jiruu fi jireenya hunda sheekha isaanii isaantu dhaabbatan kunoo jarri suni namuu quban qaban hawaasni isaanii sheekha keenyaafillee haala mijjeessanii ofii barachaadha akka barsiisanii torbaan irraa guyyaa tokko bobba'anii fadisii keetii babbilee deemanii isaanii qopheessaa waanii bobba'aniin waanuma qabaniin walitti fidanii yoonii fi dhabaniis namarraa fuudhanii qaraatirraa akka hin hafne sheeniini darsii torbaan irraa bobba'u jiranii sheekha keenya guddaa namoonni beeytanii deemuusaa su'aalaa barsiisu jiranii torbaan keessaa guyyaa tokko nuuf godhanii kunoo sheekhan keenya barsiisaa jiranii magaalaa Baabbilee keessa barsiisanii sheekh diinaa sheekh Adam qooda fudhatanii kitaaba bitachuu yoonii bifedhanii jarriin hin dubbadhee ani maqaa isaanii galanii rafanii hanga dhiyeessanii kanaaf hin dubbadhee yooniif hubattanii faaruu isaaniitiif hin qophoofne ani wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee raaree fadis balloo bareedduu teessumti barnamatti tolti ijaayyoo laalanii dachiinsii walqixaa keessuma deemnaanii magariisa isii ijaan millannaanii gaaraa fi laggeensi keessa deddeemnaanii daawwattee hin qoftuu beeki bar lubbuuni teessoo qabsaa'otaa kaleessa dabranii osoo jiraatanii har'a dubbatanii waan ifajis taate ni beekan isaanii gaaraa fi garattis nama jabeeysanii osoo afaan beekee dubbate gaarrini waan ifajis taate ni ibsa innini ummanni siidhaatis gaariidha hundini wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee ottuni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaayini kottu karaa seenee yoonii fi qorattee seenaa biyya teenyaa eessarraa eegalee jettee too'innini hadisitti dhoo'ee yaa eegalaannini bakkayyuu walga'ee barsiisu jiranii akkana jaanii geeraran duraanii hambishingaan kaabaa kan boqqolloo nu qoodha hadiisanuu fide sheekh Abdallaa tokko hambishingaan kaabaa kan boqqolloo nu qoodha hadiisanuu fide sheekh Abdallaa tokkodha akkana jaanii yeroo geeraranii sheekh Abdallaa tokko tillee simatanii qaxxaamuran baaraa miilaan imalanii achirraa iraabsi kunoo nu fidanii
jannataa ta'uu galanni isaanii irraa dubbachuu teenya seenaa isaanii anaaf obboleeyyan kiyya walumaani wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenii arrallee ni qabna warra barsiisanii Sheekh Muhammad Ziyaadii namoonni beeytanii barsiisaadhaa jiran kunoo lubbuudhaanii Sheekh Abdallaa tokko bakka nuuf bu'anii gola baddee isaatii kunoo teessoon isaanii Sheekh Aliyyi Melbaa alimni guddaanii anaaf atis bakkoodhatti barsiisanii rabbiin haa dheereessuu hunda umrii isaanii ulamaa'ii teenya warra barsiisanii aduwaan jannataan qubsiisi ramaanii nullee faana isaanii tirraa nummeysini wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee seenaa baay'ee qabdii beekii fadistuni ulamaa gurguddoo biyya fayyadanii isaan keessaa beeyooniif hubattanii Sheekh Abdallaa tokko namoonni beeytanii Sheekh Usmaan bokkootis fadhiisii dhaloonni bokkorraa xiqquma miilaan gaddeemanii gandi meettaa isaa jettee gaafannaanii namuusi qaceelchaa warri waa beekanii Sheekh Muhammad Sheekhaatiis namoonni beeytanii barsiisaadhaa turan majlisa dhaabanii jannataan gammachiisi warreen dhumanii umrii nuuf dheereysi warra barsiisanii Sheekh Ahmad Nurkiyyaa hin daganne ani hin turree dhihumaa tana godaananii jannataan gammachiis ati yaa rahmaani qalbiitu nu cabee nu isaan dhabnaanii dhiironni harkannaa nama akka isaanii jenneeti yaaddawaa turree ni beeytanii mataa ol qabaddaa nun jee rabbiini tokko lamadaatis barbaase asiini Sheekh Muhammad Zaahiriin fayyite qalbiini leenca fannii hundaa walitti qabatanii magaalaa facaatu tan isaa teessoni bakkayyuu darasaan irra bobbahanii hawaasni keenyaas isaan simatanii sheekhaa fi darasaas waliin qubsiisanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenii osoon hin xumurree qophii tanto'anii har'aaf asumatti haadhamnu waliini qabanneetti dhufnaa hunda bal'inaani seenaa ulamaa fi qabsaawaa keeysanii hunda odeeffannee ka lubbuun jiranii dhalootaaf hambifnaa waan dandeenyuuni akka hin bannee fi beeki seenaan isaanii warreen hin dubbatin amma kaa isaanii dhiifama obboleeyyan kiyya hundumtini yeroo tokko gabaabduu akka hubattanii isiniin jaaladhaa wallaahi dhugaanii nagayaa fayyaadhaan jiraadhaa hundini hamaa fi hamtuunis narraa sin harkini wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii unuu badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii unuu badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii atiis hin daa'inii kottu karaa seenee atiis hin daa'inii kottu karaa seenee atiis hin daa'inii kottu karaa seenee